Si mai le whaafonga malau mai moa, o le whaamanianga nei, mai le sunga i le whaawhengainga, o le sunga fo le Toeaina, Pastor Taimalelagi, Sonny Taimalelagi, mai le Ekalesia whaaputputonga le atua Samoa i Ueligitone. Le swafa man malo Yesu Kiriso, lo tato wali ma le whaola, o te whaatalofa atua i le paia, i le atunu pele Samoa, le su lausunga i le hai komisina o Samoa, lausunga pali le asi Tony Scanlon, malau masiofo. Le paia o le au whaingaluenga le atua mo lato whaletua, tonu Ekalesia taitasi. Ia e maiso le tapua inga maua matua i ta mama tina, ia e maise o whanau pele. La tatou talo, mātou via la o fio i le neitu la o le aso. Whaftai lo wanga le leima lo walofa. Whaftai foi le tua o maua le nei awa noa e whaiai o na susui tau au le tua i leo whai ngā luenga pei o na ngā lurue ai o iei foi le nei vai taimi o le sauni atu le Kirisimasi ma le Tausaga fou. Wala au i lau wha unga i le nei afiafi. Ne ia to ia i mātou lo wanganga pa ia e ala i lau afionga. Fo i le vi inga i a te oe o no Yesu. Amen. Amen. Au whita wina sina upu mai la fionga le tua. Isaia 5:5. E o to uma o e fia inu. O maia i le vai. A toa mautou e le aini tupe. O maia i na whaatau ma ai. I au tau o mai lava. Ma whaatau le waina ma le sua susu. Ai le ai se tupe. E le ai fo i se tau e whaatau ai. Pamanuia mai le tua i le tātou whaitau ma whaalongo i lana fionga i le nei afiafi. O le mori maua Isaia, le tusi nei Isaia i le 5:5, o i tātou te iloa ai pa mai o le talaanga i le taimi ua amata no ese le nuu o le atua mai le atua. Wa amata o na whaase tua ngalu o latou mawhauwhau, ua fōlinga mai o se mea masani, le whenga i pēr ma le atua i le aso ma le aso. Ai, ua tātou whaitau i eifa mai e o tō uma e fia inu i nā o maia i le vai. O se vala au walofa, o se vala au e whaola tō tonga. Nei fo i vai tau o tātou iai, ia peo na iai o wha mai pepesi, ia ua tātou tū i se tūlanga e peo fōlinga o le popole, ua atu atu vale o tātou manatu. O tātou manatu ai ua le manatu mai le atua. E ua ne ngalo ia te tātou o loo iai le atua mai tātou. Tātou te loto te le ai, ma tātou ngālulu e pēa. Tonu o lan ngā luenga, ia e meise foi, le tonu o tātou vāwhenga iai tonu Ekalesia, ai meise o ainga taitasi. O tātou iai le teimi o le fia fianga, o fōlinga mai o le watoe o seanga o na tātou uru whale atu nea, whamana tuina le afi o mai o le pepe o petele ema. Ai vi ia le atua, whaavitai le atua i lo nā lofa ma lo nā nganlei. Ua mawhai ai o na tātou whisila whai pēr, ia wala pei o na saunia, e mawhai ai o na tātou whetu whaai, ma whaamafan whanai, e ala i lana fionga. Pe ia upo le atunu, ia ua api le uri, ua toi o seanga, tātou ia whaamana tuina o le Kirisimasi, le soifua mai o le atua liu tino tangata. Le tusi nei e Isaia e 5:5 o lo tā ua ai, pa mai o to uma e fia inu o mai le vai, a toa mau tau wale aini tupe o maia i nā whaatau ma ai,
Ia o tau o mai lava, ma whaatau le waina ma le suasusu, a le ai se tupe, e le ai foi se tau e whaatau ai. O le vala awa lofa lea le atua. O i tātou o lo tātou au auna i se atua na ia whaia mea uma. O ia o le atua na te toi wha manatu mai i a te tātou. O ia o le atua whai vāvenga. Iai teimi wa le au le whasoa. Iai toimi wa tātou popole vale ai. A le wha malosi a le fionga le atua i le nei tai ao. Tātou loto tele i le atua malona fina ngalo. Tau ina ia anga le lei mai le atua ma wha manuia mai. Tālo sia i e tātou auri atu. Le wha manatuina o le Kirisimasi ma le Tausaga fou. Ia iai le anga le lei o le atua. Tonu fo i o le tātou pulenga i Ueligitone. Ia mori atu le whaafitai tele i tō sunga i whaafengainga ma whaletua. Ia e meise o Ekalesia. O moonga ma lofaanga e mori atu ia te maua. Ia iai le anga le lei o le atua. Ia manuia le Kirisimasi ma le Tausaga fou i lona lofa mai. Le whaiupu e ono i auta stou sa ili ia Iova manu o mawhai o na maua o ia. I autou wala au ia te ia manu o lata mai o ia. Ia la fuai e lea mio leanga o nala ma le tangata ngasala ia la fuai e ia o na manatu. A ia foi mai ia Iova o na lofa mai lea o ia te ia. Ia foi mai i lo tātou o tua a wā na te matua whaamanga loina. A wā o manatu e leo, a wā o manatu e leo tō manatu o wala e leo tō wala ua feta lai mai ai Iova. Ianga le mai le tua ma whamanuia mai le tātou whalongo i lana fionga, whamalo sia i pe i tātou wanga i atu i le whamanatuina o le Kirisimasi ma le Tausaga fou. Tauna ianga le mai le tua, whamanuia atu fo i sunga i whawhengainga malo lo manu malo, e maise o whaletua, malo le onosai, malo le whai o le whaiva o le talo. Maise fo i o Ekalesia taitasi, ianga le atu le tua ma whamanuia, ia manuia malolonga o le Kirisimasi ma le Tausaga fou, soifua ono o Yesu. Amen.